kwasia we according to ono wo betena radio so no akofa kantamanto fake ahemfo ne ama no e de abobọ no se kwasia mpani sa no yo hene nti owotumi ochi hene asabio ono ankasa ase abua no hofo which am be kire se Afrifa wo ye kwasia mpani wo ye jimifo wo abusuafo ni nsu nyansa na momfra mu nuane se ugu ya ni mu asinti ja jimie no because adio oye mahene ene wa chim kotoku ya wa chim say inti die o wa chim kotoku we dey. How do we address Ofori we address Ofori as what? As ochihene. Enti sempo sa chimfo si ye 10 pe tie ni ye kateche Afrifa nyansa ni witiri me. Sa chimfo ye du empo keke. Eno no ne ye hene a ye ni so ye hene. Ye bu ye hene. Yente se wo asantini a wo se wo nyansa a wo ko gina twini dwo na ase video ase wo bra o didi otumfo atem na moasa e masa nkwasiafo ne credit se ye mfendi wo hene na wo so ye kokroko no ye ndi na tem wo se wo ye jimi for Okatakyie. Me say sometimes I want these boys one on one. Sometimes I want these boys one on one so that I can teach them sense. Would ye achen sabe achen for ye hene achen for ni na ye 10 ye hene no Ofori ye dododo Ofori unlike other chiefs in somewhere yet no yente sem through ho na onkwaso Ofori wonkwaso be me nyansani be me kukudurofo obi andua Ofori wo na me no wo kasai na wonkwaso na nay say ye du empo na wudi yeso a ye achimfo de ye se ye ni so wo na nay ochihene sa chimfo ni na ya 5 mpo a ya se ya proud wo frɛ ya chimfo a ye pe wo de saka wane ka okra de na yetia ye he ya chimfo na ye wo nyansa na ye san ye sakawa oba nye onye mo se mo hene eye champion mutumi ko sanko da nkwasiampafo bi achima hwotumfo bra wabɔ sebe tweye papai obedi ade obedi asante no so sebe opoku ware wu ya omede ne ba so monhwe the things that otumfo say to has been able to do, working with government to make sure say companies that were closed in Ashanti region are gradually being opened. Yet you people were able to go to fire from nutrition na pampa so say only the sebe otumfo atem yenya Okatakyie kwase Afrifa a obu asante hene pa utie obu no but yet or support obi a wo bedi asante na atem sebe ansem a mean to menka edidi papa pani say atem so onyo hene kranko yo obi kunu basi ya wo ba jimifo a te se Okatakyie Afrifa no sa wo papa ye kwasea na wo maami ye jimifo te se Okatakyie Afrifa no mu parent ya. When you come online, you become foolish. Kwasea mpani, wo kuromu hiafo akonwa tantan kura o ma bọ bibi dia tare bibi ho ama wa eno na wo de je fans no kura kwasea kura se yembu ko so hene Okatakyie Afrifa sa wo kwasea ba mu hini o se wan hene na wudi no wo nyo hene po ne akase ya di kuro ne hye wo nsa wo kuromu kurasefo no kura no a wo ye hene wo ho no mubu Ukuro nkurasefo agimifo na egu ukuro wo na omunya asempa pa bi anka nkyero no kura no wo mu kuro mu gimutu se kabiawe kai premre agimifo te se wo kura no wo kura wo hene. But to show you say you are a fool and you forever be a fool to the day God strikes you dead on this planet. Na mu be wo Abraham Okatakyie Afrifa Captain Smart mu de mu be hu o ma wie ye je ne obi amake ade we ni book mu be hu o ma wie ye sa me de me kan mu nim se bem ko me mpai boka mutie mempai bo eka mesi wu o mu be wu no so ebe ya mobo o mu be wu nkwase wu obi ya be hu bi mu de mu be hu se mekai na nsan Abraham onkodi obi yire ma yenche no. You see the confusion that is coming to them and they will get it more than that. Se be mu hini o se den yo be mu hini chief of some say minim o hene ko a wodi ni wo sa ono no nkwase akuro no so nu ntiema na ye papa chi o che hene
Lili na dia mesremo. Me nuanu asante for mo fa nche me. But I say sometimes kwasia we ye ne kasa. Ye ni na asame ubisa masia ye fira dance. Ye ya dance for. Me can the plane and never hatch them. Ubisa ya ankasa ya sia. A dance any ifi. Kede eye baby a tetetia nananom kokko to ton saase wo ho a yitie ne ye wo nsaase wo kede ye wo nsaase wo akwatia ye wo nsaase wo kusi. Okay, but ya dance for until me somewhat I'm an Ashanti, but I will not leave my kin and go and insult somebody's kin. But mama mentra mo say boy we nim nyansa. O say wa achim kotoku achim say ni say into ache hin no oyo ma hin yo yate. Onipa na o say oyo ma hin keke no. Boy we ask agina video we mu say adkudinti a ono awo. O che hin pese Sales labor and said the Ebeya lands na wo eastern region obetumi aton meboa na se oyo hene ketwa to say the awokana obey the aton say we eastern region. That's where the is somebody following? Are you people here? Moha mutie yes o che hene o che hene yes o di baby kakra bi so keke but boy we suro say ye achemfo kwan na Ebema sebi eastern region asase no eho abenyam na watumi aton na obi a onni to me obi a onni to me na ko bi wo hwe no ye bia bi o de ba ha no ma sika kura no emu owerem e ma finance amt e frɛ echo me letter se me be kire ba bia me nya sika me fa me pay slip 12 months emre wo no mo hwe se sika le kita wo se utumi nya se sika no ebi wo man mu a ye hwe usika waje me kura kokohwe kwa me na me baby no I had a letter and I had to go and justify say yes maduma me yemi so therefore I can own that money raise that money and sana me call back akwa no ama what they can na money na mo da ho mo bia no bia na sikani no nam kuro no musa special prosecutor ohun ya kwa kase obi wele pie say ya ampa say nya ampa was me investigation ehu hia me mafa na utimi frechas orusu adan a machew jimisem ko ana kizia jabenti wono truth be told nse hunu no otiwodi no mama nanado nse si form ho many people are talking against the MPP government, you know. Not necessarily say be a omo kase wonye hwu omo anim so aye bibi but no omo de omo penny say obechi akromfo na gum. Yes, Attorney General aye bi wachichi bi agum kama but they can do so. Engineer say Kisej are being through SP special prosecutor no me na no be say Kwesi Peter special Kwesi Peter nanka obitima chichichi more and the many people are angry with the MPP government not say on performing well on me but fighting corruption no kwati say we are was na this kawura ho is the problem and the Kisej have been useless. Now, Mentia says the MPP cannot choose someone from within no lead sa office. No, MPP thought as more too democratic to do democracy.